Ein herzliches Dankeschön und große Wertschätzung an unseren Cheftrainer Herrn Marcel Koller für all seine Mühe und Hingabe, die er dem Al-Ahly-Club gewidmet hat. Sie waren ein wahrer Anführer auf und neben dem Platz und haben unseren großartigen Fans viele glückliche Momente geschenkt. Unter ihrer klugen Führung hat Al-Ahly 11 bedeutende Titel errungen und ihren Namen damit in goldenen Buchstaben in die Geschichte unseres geliebten Vereins eingetragen. Im Namen aller Al-Ahly-Fans möchten wir uns aufrichtig für das inakzeptable Verhalten einer kleinen, wütenden Gruppe beim letzten Spiel entschuldigen, ein Verhalten, das keinesfalls die Werte und die Dankbarkeit der treuen Anhänger von Al-Ahly widerspiegelt. Sie haben bewiesen, dass Teamarbeit und Entschlossenheit Titel und Ruhm schaffen. Vielen Dank für all die stolzen Momente, die wir mit Ihnen erleben durften. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute auf Ihrem weiteren Weg. كل الشكر والتقدير للمدير الفني الكابتن مارسيل كولر على كل ما قدمه للنادي الأهلي من جهد وإخلاص. كنت قائدا حقيقيا داخل وخارج الملعب، ورسمت البهجة على وجوه الجماهير العظيمة. بفضل قيادتك الحكيمة، حقق النادي الأهلي في عهدك 11 بطولة غالية، لتسطر اسمك بحروف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء. نعتذر لك باسم جماهير النادي الأهلي عن التصرفات الفردية غير المقبولة التي صدرت من قلة غاضبة في آخر مباراة، والتي لا تمثل أخلاق وتقدير جماهير الأهلي العظيمة لك ولجهودك. أثبت أن العمل بروح الفريق والإصرار يصنعان البطولات والمجد. شكرا لك على كل لحظة فخر عشناها معك، ونتمنى لك دوام النجاح والتوفيق في مسيرتك القادمة. All thanks and appreciation to the head coach, Mr. Marcel Koller, for all the effort and dedication he has given to Al-Ahly Club. You have been a true leader on and off the field, bringing joy to the faces of our great fans. Under your wise leadership, Al-Ahly achieved 11 prestigious titles, engraving your name in golden letters in the history of our beloved club. On behalf of Al-Ahly fans, we sincerely apologize for the unacceptable actions of a small group of angry individuals during the last match, actions that do not represent the ethics and gratitude of Al-Ahly's loyal supporters towards you and your efforts. You have proven that teamwork and determination create championships and glory. Thank you for every moment of pride you have given us, and we wish you continued success and excellence in your future journey.